August ni som paruk kumsang ni som ni pali hania Rainbow Mizo Channel thirtu te chibai kan buk le theu acheu Russia ram chunga tran hun khomek tu Ukraine sipai ta chu tun theng hian Russian sipai ta chuan anlanor chuak thailo hani border region tranga Russia chuan a sipai te bomle ral thuam thajok nen ha thuam belmek chung poin Ukraine sipai ta chu dan cha mai thai hanilawa Russia raman lak to chin chu anjau belzel ni in ashriat ani The Guardian chuan report an pek danin Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Kiev sipai ta chuan Russian khopui sudja chu an controla an thunun na hnuaya handa feltoni ti hapuang jara sudja hian Russian gas pump lian tak mayoma he infrastructure poimo tak mai hi Ukraine sipai ta chuan Russian sipai ta kuta tangin han chu sakta ani Ukraine sipai ta hian sudja khua hi nimin pialama tangkhan annor tan towa mase he khochunga hian Russian sipai te ral thum thatak tak nen tran khoin nungtol mai mai chu hantum bi khaulo maya mase in kana lian thamle hau tak 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 mai han paltlang nuwa Russian sipai ta chu tlomin han nungtol ta Ukraine sipai ten nisom kalta chunga Russia ram chunga settlement hanlak to somriat zinga alien ber sudja chu hanla felta ani sudja hi Russian border atanga kilometer ko vela om hania border nai vai ta kaum ma sela sipai ten nget taka han thut chilawangin Ukraine sipai te hian hatira khan anlangal mai thailowa masa direction trang kiltin mai trangin Ukraine sipai ta chuan hannorjoi ta chiam maya achungom Russian sipai ta hi lo thailowin hantlom ta ani helai muna han operation chungchanga hian Ukraine top general Sirsky chuan Russian sipai te laka sudja khopui chu chua jalen hanita tuna hian Ukraine sipai commandant office chu dinani toni hati The Guardian chuan Ukraine thupon hi independent tin kanfin fia thailowa masa Ukraine television channel pakhat chuan sudja tangin report hante chuaka he khopui hi Ukraine thunun na hnuaya awm toni tin report an pek lai hian hanpuang jarani anti Russian sipai ta chuan sudja khopui chung tang hian civil mi cheng hengemazat chu an throi chuaka mun himlama hanson chuak towa mase sudja khopui chunga hian in hum himna mun basement shelter han siama te hengemazat antom khoma Ukraine sipai ta chuan shelter atom Russian mi puite hi khoilai muna tenge han tom khom ti hi hanlam huchok mai thailowa heng basement tom khom jinga mai chia pakhat tatiana hanikaiwa chuan Russian television tenhena video message sathona tichon video hi Russian TV 10 hanron te chuak zuya helai muna hian kanlatang thup maya chollai lok pom lovin silai puak thom na satak mai chu kan rachun jom ranga thil puak thom ring tak tak te wangin kanom na in chu achangin haron hing dur thrina chan chu kanma mo tak zatani hati azias chuan hatianga Ukraine sipai ten sudja khua hi azawaya han hual bea han lak vek to nuwa khochunga in kana halom rang na chan hi Russian natural gas pump han dana muna hian Russian sipai hengemazat ta chu tan chedu lo le in pedu lo hanoma chung Russian sipai he khua bi ka akoto patang te hi Ukraine sipai chuan nor chovek tumin han beizuya chuwang chuan khochunga in kana hi ala thleng ni in ahriatani anti Ukraine sipai ten Russian gas pipeline omna anlak to mun dangte ai khan sudja hi hapoi mozoka achan chu sudja hian Russian territory western Siberia tanga Russian gas local ta chu pipeline mangin haron thlenga tichon helai muna hian hanlo te phota tefel hani nuwa Europe khomol pui ramsang nena Russia hian asal chuak train hani tichon he gas pipeline big khi Europe khomol pui ramsang ten ramdanga tanga gas an leizong tanga chutin za pathum vel he pipeline kaltlang hian natural gas tamtham tak mai Europe khomol pui munsang hian anron thon chuak train hani
tichuan Ukraine sipai ten helai mun hanlak ta ka wang hian angong thei thilian tak mai haumta western hojinga habik takin Hungary le Slovakia ten hantur don in hariata Russian Deputy Foreign Minister Lonito Trin Andriy Fedorov chuan Kievian ngai to na phim tak sengin helai mun beitur hian thutluk na ansiam ni tura kangaya tichuan helai muna Russian natural gas pump homna mun hi control tumin han beita ti po hachiang boka darkar somni palichung ringot poin Ukraine hian Siberia tanga Russian gas local tam tak chu an stock trau thaidona hetianga mantau taka gas control chu thin alo thon ringota Ukrainian han man ringot hi thilthra hanilowa chu wangchuan lo thai lowin Russian sipai ten han ti chiat angaya ni hati Mase Hungary le Slovakia ta chuan gas an lak luna line poimo tak mai pakhat chu an chan ngai dona hei hi Russian sipai ten kan du wanga kan thilti anilowa Ukraine sipai te thilti wangin Russia chuan lo thai lovin hati hangai ta zo kani hati sujja khochunga basemana tombo birumek te hian Russian TV nena report an pek dan chuan Ukraine sipai ta chuan Russian mi telaka hian nunron na hanlan tirlem lova kotlervela Ukraine sipai ta chuan tuite chang ei turtele thilchi krang te Russian mi pui he khwalom ta nena hian an semani anti tichuan heng kanron seitak baka hian Ukraine sipai ten Russia ram chunga operation hanvaneina hian thiltlendan han report le Russia lampangin thuchua han siamte inanglo le in person tak atam viau maya khoinga dikzo kangti hi riat ahar viawani Russian Defense Ministry chuan Ukraine sipai te han chakna munber Kursk region chunga hian Russian military ten mason na hanai chomek zela Ukrainian sipai tenena nasataka hanin beina mun settlement pakhat groupage po Russian sipai ten hum himin an control na nuaya anda felle toni ti an puanga heti lai hian Kursk regiona tactic regional governor Alexei Smirnov chuan sudja tanga chimthanglam melsom ni pariat vela hla Gluskovo bielchu chuasan turin thupek achua tichuan hei hian Russian Defense Ministry in thun chuang hian Ukraine sipai te hi danbe hanilauti achianga achan chu manson zelawangin Ukraine sipai ten advance anva beichin indona area po hi azawiauti atilanga melsom ni pariat vel zatahla Gluskovo biela Russian mi puicheng ta chu an himna turin mun himlam pana in thiar chuak turin hriat tirna thupek hi an chuatani anti tichuan Gluskovo bika hian local authority ten report an pek dan chuan hebial chunga cheng mipui nuai khat sing ni chuang zat mai chu mun himlama son chua ani toni tin han puangjar bok ani Ukraine sipai te Russia ram chunga hanwa chetna hian zeprit tret haum tawak lawa Sky News UK chuan British sarkarin Ukraine nena hanpek Challenger Truth battle tank chu Russia ram chunga active takin Russia ram chunga hindona mun combat area hian manani tin han puangjar ani UK Ministry of Defense chuan Sky News UK han puan hi adik laweti soiloma sela Ukraine sipai ten Russia ram chunga operation anaina tan hian British in ralthuam manga tranpuinan pek tachu man han phalsak thuero han puangjar thung ani tichon hein dona henglai po monitor rank tu media lian The Guardian chuan Kiev hian hebei puithak na operation Ukraine hakalpui chan zinga hian Russian sipai ten Ukraine ramchung anon beitolo na turin buffer zone siam hantumani antia Russian media tamtak chuan hebei puithak na hian Western ramkrang US portalin an sipai te rontho chuatirin anin rolani tin hanpuni antia The Guardian point ramdang in rol hi hanomai thaya maseng zange ti hi achiang chuang lawani antibok The Moscow Times chuan hindona muna video footage leak out than khat kanlo muwa henga hian Ukrainian mel pulo Western lam mel than khat te halang nuala haiwang hian Ukraine thlop tu Western ramkrang ten hebei puithak na hian
Ukraine sipai te kai khruai turin han sipai that te han ron tho chuak ni in a hriat ani anti masefin fiana tak tak hom thailowa ramdang te pumonga turin afin fiana tur document rin tlak tak phau chua tur hanai rilo hani Russian state media tia han soi trin RIN Novosti chuan Ukraine sipai ten kanram chunga ron luta buffer zone silai ken phalona le ral thuam man phalona area ron siaman tum ringot mai hi dan lowa thil ti na ne hantia mase hetianga han thil tumang hian buffer zone hi hanon siamani chuan buffer zone le lampanga hian kan mi le sa Russian mi ta chau mai ni lovin kan rambung thren chung zau tak hom tel dona ti chuan tuna Ukraine sipai ten operation han nei huam chin chut hian buffer zone han siam chin tur hi azawin hathui viawa hemi chunga hian khorang rang hakal tlang boka chuwang chuan Russian sipai ta hian buffer zone an siam thiat tur hian harsat na hanei dona Russian mipui tam tak thi na athengani lovek chuan buffer zone hi awm kum khuang ti hi hlothonom takani hanti The Guardian chuan hemi chungchanga hian engchanarei nge buffer zone siama Russia ram chunga hian cham hantum ti hi engma pon chian hani lawani hanti bok Om Zebera chuan tuna Ukraine sipai ten uncontrolled area hanjau zel china hian buffer zone tia han siam hi kan le run cross phal hani don lova Russian sipai mo civilian mo poni sela buffer zone chunga hian hanron lu harem don lo hrim hrimma chung thil chu haumani chuan Ukraine sipai ta hian anram chunga tang point missile mangin hankap mia mai dona chu Vladimir Putin tan hian boipui tham hatling tak zat donani anti tichuan Ukraine sipai ten Russia ram chung hanlu chil nuwa hian kanon pon tong khan kot thera te Russian sipai ta chu hual betin han ploma ahu hawa Ukraine sipai ta hna in pe hi hantam to viawa Ukraine SBU security service chuan video hanti chuaka Russian sipai tam tak in pe le anman tak te thalak chu he video hian ti chuania Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan mitang te in thlengton na prisoner exchange santi chu kalpuitran turin Russian en hian in biak na kan nei tran mek ani hati ti chuan Russian President Vladimir Putin chuan heng hun har sa tak mai Russia in hato mek lai hian Russia run na invasion emo incursion tia hansoi thin ta chu trong kama mangphal lawin chuaya chuan anti terrorist operation kalpui hani donani tin apuang zara Ukraine sipai hanram chunga ron lut ta chu firfiak polanga hapuang tamia mai hani Russian official ta jinga po ngaidani nanglo hom nuala Russian top official ta jinga mi Ivan Fedorov chuan Russian state television kaltlang tele messaging application rang manga thuchua hansiama te Ukraine sipai te chaklona chungchang hi thudik lo puan zar hom fo maya kan mi pui tele kan sipai te hna hian thudik kan hriat ti rangaya Ukraine sipai ten kan ram chunga manson zel hi alung chiat thak tak zat ani te chuan tuna kan din mun Ukraine sipai te dangchat thailowa minnor zuya manson zel ti po hi kan pom ha hun towa te chuan nor chuak turin thaitop kan chhuat chunjam po hatulani ati hetiangani mek lai hian voinlama khan BBC chuan report an pek danin Ukraine sipai Russia ram chunga operation nei mek te chuaka norzoi tur hian Russia chuan sipai tan mitharla katuma hengmi te hi tutengen ni ti chu hriat ani chialona mase thakhata US dollar sangni zanga hayatam mi pakhat zel hena lotir turin Russia chuan offer hasiamani hanti BBC chuan he report hi harin tlaka Russian website pakhat job site avito tranga he thil hi han muni thu han saibok Russian he advertisement hati churol hian na thoktu labor hotele general worker santi indona muna experience nei lem lo te po excavator operator thangin Russia chuan han mamoni ti anpong zara heng experience nei lo na thoktu general worker tero hichu combat zone hindona mual nai vaya hanum don lowa mun hlawma da hani don lowani ti antar lang bokani hanti Russia in sipai lak luina tan hamhan lai khan
in do na mun frontline a da hani don lawani ti alo sei to a ma se khang mi te kha frontline a rondain special train po lo nai chuak to Ukraine frontline a an sipai thra te chuan hre tak chungin Russia in habuma wanga sipayata na in pe ton hriat po nei lo le training thra mumal po dong lo te chu an lo that trau to ni hanti the Institute for Study of War ISW chuan satellite thala katranga halandan chuan Russia hian Kursk region a Ukraine sipai ten man son zel tur chu lo dan cha tumin melsom vela la tran mun khoin ral thuam thapui puinen thua tam takin han sipai ta chu anram mek kani hanti ISW hian voin lama satellite thala kanron ti chuatanga halandan chuan nimin ogas ninga khan bondarev ka khuat chu Ukraine sipai ten hanlani hanti heibaka hian ISW hian report an pek zeldan chuan Kursk region chunga hian Russian sipai ta chuan ogas ni som le pathuma khan Ukraine sipai te nataka norletin anramlak to chin giri tangin annor kirni ti anpong jara mase hei hi thil dik loni in harkhriata satellite thala katranga halandan chuan tunthleng hian Ukrainian force tam tak giria hian hanlawm trau ani hanti heibaka hian the Institute for the Study of War chuan ogas nisom pathumle nisom palia te khan Ukraine sipai chikrang trang heng Ukraine Special Operation Forces te Air Force te Security Service te Main Military Intelligence Directorate te chuan drone strike an kondaka hetianga drone strike an nei na mun te hi Russian airbase trang heng Khalino Kursk city mi te Savaleyka Nizhny Novgorod daifema tele Borisovlevsk te Baltimore le Voronezh khopui daifema te hania tichuan heng Russian airbase trang te hi Russian sipai ten Ukraine ramchung fighter jet mangin hanron baya an thok kirlea tichuan atui thunna tan heng mun te hi an mang thrina tichuan heng Russian airbase tranga thlona tui handa khom na mun storage facility ta chu nasatakin ti chiat ania Russian fighter ho zinga heng airbase mangtu deubar chu Su-34 fighter bombers le Su-35 fighter aircraft te hanitlang puine hanti tichuan ogas nisom palia khan Savashlika airbase chu Ukraine sipai ten strike nain nasatakin hanti chaboka heng zongjong khi Russia chuan apongjar du lawani hanti tichuan voin hian Russian sipai ta chuan offensive operation hi kalpui chun zomin border region Chasivier vela Ukraine sipai te nor chua tumin nasatakin an baya mase Ukraine sipai te hian helai munatang hian annor chuak ta jok niin harhriata Russia ram chunga hanin domek na hmuna ral matong frontline hi ti danglam hanilo niin harhriata ni hantibok hetianga anram chunga tanga Ukraine sipai te nor chua hantumek lai hian Russian TU22M3 strategic bomber hanti chu Kursk region Siberia atholain apuaka atlalau maya heta hian mi pakhatin nunna hachana regional governor Igor Gopchev chuan hetianga thlona apua atlak ma hian crew member pali ta chu in ejekin thlona tang hian hanin perchuaka ma se heng dam chuak te po hian hliamna tak an tura technical lampanga function diklo hengemo haum wangani tin Russia chuan hanpuang jar ani Masa media trend khat ta chuan Ukrainian Air Force 10 hankap thanin harhriatani hanti Israel lampanga po borok thar hom chhozela nimin khan India rama Independence Day loma kanrik mup lain Gaza lampanga chuan inka haina tana in biakna Gaza ceasefire negotiation hanti chu Hamas ho telwin tran hanita heta hian US Qatar Egypt le Israelayo palaitan in biak na hanei hani The Guardian chuan report an pek danin US Qatar le Egypt te hian in remnalam kongjonga in biak na Doha khopuya hanbot saya hian Israelayo palaita chu local masala Palestinian firfiak pol Hamas ho hian in biak na direct in hantel don lawani ti anpong jara hei hian in biak na le in remna tana maso nom thai chu beisai na atitlem leni hati Doha in biak na hi thil thalo le
boina lian tak tak mai te tirena ta na buat sai ania in biak na Hamas telawa chunjam tura Israelayo palai te hankal du khi remnan du zia tilang tu ni tin the Times of Israel chuan han report ani wala news chuan zirtop ni hian hein biak na hi chunjam le turin rom manani ti anpong jara mase beisayang hian in rem na thuthlung siamin in ka haina le mitang in thleng ton na hi atheng tak tak angem ti chu ngai tu thiam ha har ta viawa in biak na hmuna Hamas ho te hantel velo wang hian remna tlon tling siam tur chuan har sat na haum ngei hi an ring hlom ane hein biak na hian Hamas ho te hian in direct in han ngai dan han ron hriat tira wala news chuan in remna kong zonga in biak na ni ma sela Israel hian political leader tele military lama ho tu te po thler ran na nei lovin anda thajela wangin hein biak na hian Hamas ayo palai te hi amuna inlan ngam chia han ngai lo ni in ha hriatani anti Ismail hania Iran ram chunga tha ani nuale Hezbollah top military commander tha ani nuwa khan Hamas le Hezbollah ta hi military wing lampang tele political wing lampanga han throi tu ta chu han fim khur le towa Hamas leader Tharatan yehe sinwar khan hani nuwa phai hi chuan thil kalpuidan tam tak chu thak thleng hani towa Israel laka hian invent thaina om zong zonga invent hi until tumber nin ha hriatani hantibo in biak ni ni na tur nga hani mek lai hian Israel sipai te anla chazu zela Lebanona Hezbollah firfiak polten akhato ka rocket anon ka renga wangin nizan lama khan Israeli fighter jet te an thlok chuk la ta Lebanon khothang lam kafar kila Hezbollah firfiak polten an man thin building chu an vobom dar choi moya IDF ta chuan air strike video footage hi anti chok zui ngal ani The Washington Post chuan hetiang hi handin mun nimek ma sala in rem na hi an siam thaini chuan Ismail hania thina chungchanga Iranin phubalak na kalpui tura alo tiam to chu an thul mai thayani ti Iran official an ming thup ta chuan han soyani hantia tichon Hezbollah firfiak polte point han top commander tha ani wanga Israel ka phubala tura hanlawin tiam to na po Hamas le Israel in kara in remna om thei chance chete om chu ti chiat ani lo na turin hostage deal le ceasefire agreement chungchanga Qatar khopui Doha han nei chung hian Israel ka lian tham taka chet na han nei don lawani ti anpung jarbok ani The Times of Israel chuan Hezbollah ho ta hian an thu chhuadan tak chuan Qatara in biak na nei chung hian Hezbollah hian phubalak na chu kan thok don lo ti kan puanga achan chu in biak na ti boi tu emo in remna siam thaina chance chete om lai hian both party hale lam Israel le Palestinian tatana boina le har satna dang siam bel khi kan du lo wangani anti mase hei hi phubalak na tur cholsan lailok na chau ania Israel ka hian top commander Faut sukar thina chungchanga khan phubalak na chu kalpui ngei ani dona phubalak na chuan anghak thaya thilman motha kanilowa hun bituk anei lo bokane hanti mase mithiam tele chuimi ta chuan Israel le Hamas ho te hian engin rem na ma hi ansiam tak tak kan ring lawa Hamas ho hian Gaza tang tele West Bank lampanga tang tein Israel poi hi han khoi chunjam ranga tichon IDF te point fresh operation khanis le ache vela hanai dona wangin in biakna tana in rem na ani ni na tur chu Doha nei turin roman lok ani mek lain Israel chon khanis le ache vela tranga mipuite in son chuana run pui mass evacuation process chu kalpui turin order hanti chok zui bok ane tichon The Times of Israel chon voin chamalam panga khan report an pek danin West Bank ka jit le hache vela tharum thona lian tak mai hachok thut maya lom takin kot thler vela mipuite hanchea he tharum thona hian mi zachung zat anin nam hnoi niin han soi boka hengmi te hian kar le in te han hal boka anin hal hi Palestinian mi te chena in niin han soi boka tichon he boina choka hian Palestine mi kumsam ni vela upa chu ka hlum hania midang pakhatin liam hatur boka Israel police ta chuan rinhlal man han nei toni ti an puang jara
Israel ramhroi tu Prime Minister te Isaac Herzog te Yev Gallant te chuan midang te chunga tharum tho na thlentir khi kandemani tin thuchua hansiam hlom ani West Bank ka heboina chuak hi Israel sipai tele police te thilti ani lowa mipui tele mipui te inkara boina chuak ani deuh barzo ka Israel mipui tamber te hian an sarkarin malak dan chu andu khoplowa Hamas soten Israel mi han thren mek te chu engti kongjong poin chua zalanemo chan chuak tura chakjok ka han sarkar khian mala turin na tak takanorin protest te an lo nei rang to thina ti chon mi puin tel khom ti maila Israel mi extremist in the Times of Israel khian han reporta heng ho ta hi in tel khomin mi zachong zat mai ta chu West Bank ka Palestinian khua jitta hian han luta ti chon na blues khopui chimlam dewom jit khua hian boina chok chuakin lungin Palestinian ho chena in te han voma Molotov cocktail mangtein han vom boka ti chuan tharum thona chu atheng lian tial tiala jit khua hian in palile lir thei paruk vel zat chu hal ania Israel security official chuan poi khoina thlen tu mi za chuang han telani ti anem nget bok ani Palestinian Health Authority chuan report an pek danin kumsomni pathummi Palestinian Rashid Shada hathini ti anpung jara Palestinian civil mi dang pakhat chu ramron lualai lok tu settler ho silai me puwa wangin liamna tak aturani antibok Israel security ta chuan Palestinian mi nunna chanta hi tuin nge kap hlum ti le liam tur ta hi tu khoi nge ti hi hriat alani lawani antia hetianga tharum thona hatlen ta ka wang hian minute drivak lo nuwa Israel sipaile ramria police officer ta chu helai muna hian boina theldai turin tirlu malan nia IDF chuan sipai ta hian boina chok chuak tu te nodarna tur manrole silai mupangai te po han met puka ti chon he kho chung tang hian Israel mi ta chu han vain nor chua han ni ti han pongjar bok ani poi khoina telve zinga mi pakhat chu manania police kuta hala omme kaniti IDF ta chuan han pongjar bok ani Hethil thlang hi Israel sarkar maiti baltu hani thaiwangin Prime Minister office atang point thuchua siamjing ngalania he poi khoina le thilti sualna tharum thona lian tak mai chok chok tu ta hi amo phurtu chu manin thuboi siam sak haningai donani ti anpung jara Israeli Defense Forces chuan thuchua an siamjui le boka hei hi Israel security ven himna lamle dan le thupek law and order bo chiat na hania IDF le security force ta chu firfiak te ti boile mipuita himna hum haltura kanthil ti tumber thup bawa minti mol phautu hani thayani tin anpuang jarbok ane West Bank lampanga hian in hnaichil taka Israel hotele Palestine hotahi anin chen pola boina te naw deuh po anin kara hian hachuak zau zau towa indona hian aworai to baka an mi hrente Palestine firfiak pol te hian chua dulawa then khat te an tha wangin Israel mi puite an thinrima boina enge mochu hachuak le zau thrina tuna phaichuan Palestinian hotele Israel mi puite in kara hian police te thralmi hlei thailo khop West Bank ka hian boina lian taka chuakang ti hi lau thon na alian veu towa Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan firfiak pol te baya dodal tu te hi mi puite nilovin midangin rol na engma omlawa IDF le security force te na ania chuwang chuan an na hi thataka an lan chua thaina turin midang te loin thiar filhim ri turin kangen cheu ni hati Israel chu Hezbollah hotele Hamas laka laboi veu masala Iranin vaupung na taka avaudum dum na chu tun thleng hian thu ataka hanchan tirna hi halom tak tak lowa Hamas ne na hinrem na hansiamani phaichuan Iran hi achet anring che tolo ani ole kan video lo thlir tu te kan channel la subscribe lo ten milo subscribe sakzel turin kan ngen chewa ti chon chanchin thar berber te in lo khret zum zum thaina turin notification bell darlem kha click in ola in lo da thau donia